ato i ngā definition niya nga maho mai stangata sa pesinia le upule perseverance. Wala to perseverance le sa tono le upule tua. Pe yo le famalos. O famalos ia perseverance le aise mea mawhai o na whaato i la lohina lo wola tau mawhai mo Yesu. Amen? So se mea lava tau mawhai e ta ofi oe mai lo tau mawhai mo Yesu. Ele aise mea mawhai o na tau fia. Perseverance. Le nei o langa lo tatou iai. Tatou i lo umalava o le mea le marathon. Le tamo enga. A whape te alu se marathon. E tawana e malos. E tawana e anu mo to lengi oe ai lei. E lei a vea oe whai mastangata mo e wa whape te latu nei e whape o te mawhai o na umo mo e. O sifunu maila le la o la o te mo e ai. O te mawhai na umo mo e ai. Na iai lei a te oe manatu le a e alu alo tamo enga. E whapena whanongako ia o pūle masolo vai. Amen? O pūle masolo vai le e te iau ma pēma lo vai e se a. Langa le o ko lengi inga lo kingo i tangata ta moe. Amen? Vela uma lava le o langa nei o lo tatou iai. O lo tatou iai i se tamo enga whaale anganga. Amen, church? Amen. We're in a spiritual battle or a spiritual race. E tatou te tamo mo e tatou te fia tau nuu li tini. O le ale tini. O le ola e whaavavau. So po ala wala whale ton, o ala wa whawhita uli, e tamu whai tau fia oe mai lo tamo enga. E le tau ana a vea ia ma mea e whale ton mai lo tamo enga. Lo tatou tamo whai, ina ia tatou maua, le ola e whaavavau. Amen? So po ala mea e whaalawe lave. O whaawhita uli, o whaingata e angi mai matangi, so mai le basa. Ta tepa tau lai o tatou mata i le tua o ia lo o iai. Le whaamoe moe lo tatou tau mawhai atu iai, amen? Lo tatou tau mawhai na ia tatou maua le ola e whaamavau. Pa mai le whai upa lusufulu ma le wha. Tau te leilo ea o e tau sini o e le alatanu. E tau sini o umai la tau. Nungai tau tele tatou tamoe. Pe ana te wawa ai le marathon a o le tamo enga o le toa tele o tangata wape na ona la tau tamoe. Ai kasi lava tangata mawanga le pinge a. O le si. O le tamo enga whale nganga lo tatou iai. E tatou te tamo moe uma. Ai tatou te tamo moe na ia tatou maua le pale o le ola e whaavavau le. Pale le pala. Amen. So le nei o langa lo tatou iai. Or to persevere through trials and tribulations, circumstances, or all of them, tamafai, if I vai oil, if I give up oil, neolama. I want to avea o tatou mata. Wa a ave lo tatou mata I whawhita uli, whaingatau neolama. Ele mawhai o tatou tau nuu le ola whawau, amen? E nira na tatou persevere, tatou whamalo los. Awa tatou whawaiwai, whapeto I titi, le tatou I kalesia, ia wa listangata, e se longa I tumu, ia na fia mafuta la ia. Ai lea tatou o maina lo ifol marmalo le tua lea fia fi, ese maana ia. A whaia te ulufale mai tono ulufale a lea tua, malo wanganga ato, malo wanganga fia. O ala me te whaia, e te whaia malo loto fia. Whape nā whoia na e whalongo ina lea tua, amen. So se teime lava te sawa tano al whale lea tua pēnā o whaile lo tātā, tasi tangata lo pese, o lo iai lo to ato, ma lo wanganga ato mea lo e whaia. E au whātasi mai lea tua mai tātou. O oba tātou manu mela lea ta o mai tono le whianga lea tua, le tō tono. Mai whea lava mea e whātasi e sto lua sto tono e tau ta uina ai lo ingoa. O te iai whātasi mai lea tō. Mea lea, whamalosi tātou mawhtanga tina I ne whiafi. Awa tātou te whaalongolongo ti ngā. Awa tātou te whaawaiwai. Awa tātou te wawa ai lau mata I me whai tono mawhtanga le tua. Awa tātou te whaawaiwai ai ai me whai tono le ngaruenga le tua. Awa tātou te ave ai o tātou mata. Wai ave lo tātou mata I mea na iti ia. Whale tono loli mo e alistina. Amen? Whale tono loa ia na whale au ngā ina e ala ia le tele o ananga luenga le nei na whaia. Au le tepa tau lai o mata I le tau
O lo tātou tausini o mai ai o le ola e whamavau. E whapena foi o na tātou maua le taui o le tātou ola whamalosi le nei o langa, amen? Aua tātou te whawaiwai o alawa whawhita uli o awhainga tāu nei o langa. Si tau ana tātou tū mo mole tua i o tātou luma o na tātou aia lea o whamanuianga lea tua tono o tātou ainga. Ai le ngatai lea o le whamalosia e fo tātou whaleanganga, amen? Amen. Ia whapea ona o tau tausini o, ina ia o tau maua. A malosi lea paulo nei fiafi. Tātou tausini o le ala tanu. Ina ia tātou maua le ola i whawawau. Amen? O i lātou uma o e whai aingofie e whai whakitau i mea o malava. O i lātou foi wa lātou whapea. Ina ia maua le pale e palangofie. Awe tātou. Ina ia maua le pale e le palalava. Ta moe ngā neila langi lātou te ta moe ia maua le pine. O le pine nā e pala. A o tātou. O lo tātou ta moe i le tau i le ta moe ngā whale nganga. O le tau nuunga po le whamoe moe lo tātou ta mo whai atuai. Ia tātou maua le pale o le pale le pala lava. Amen? O au nei foi o whapea o na o moe e le whai. E le ma le whale tonu o whapea o na o tui. E le pei o se tui le matangi. O ta tonua. Tātou malama lama uma i lea whai upu a. Upu a paulo o te momoe e le ma le whale tonu. Ua whapea ona o tui, e le pei o se tui, e le pei o se tui le matangi. E tui le matangi e tui vale le mis. A tui le whamaele le whiangale tui, a tui mato a tui a maua mele tango tui. Amen. Awa tui le matangi. Ai o te whaato i la loina lo nei tino, ma o whai ai ma polonga. Ina nei iu ina le whaamaoni au. O au ua tala i atu i isi tangata. So le nei yafi. O la u whamalosi o le whamalos. Whamalosi na le yafi nei o le whamalos. E awa nei awea whawhita uli, whangatau nei o langa. E whapena na vi ese yo mata ma le pale o lo tato tamo whai atuai. Le pale o le ola lea e whawavau e le pala lava. E whaitau atu whai upu lea mo le whanau. Wa o isi fo ia, o tato whanau fo ia, e lato te o i ta alonga. Ai lato te le matua tu le upu tono lato mawhau. The youth, I'm going to read some verses for you guys to help you guys out also. Persevering, that no matter what kind of troubles, what kind of circumstances that comes your way, you have to keep your eyes focused on what you're going for. Amen? Verse 24 reads, remember that in a race everyone runs, but only one person gets the prize. You also must run in such a way that you will win. So whenever you train for something or try to do something like sports, you guys do sports, you guys should focus your eyes on the goal. Your goal, which is to become whatever you want to be. Professional player, a basketball player, whatever. You need to keep your eyes focused on your goal. Don't keep your eyes focused on the circumstances, you know. You have to train and become like what you want to become. You have to stay away from stuff you're not supposed to eat. I keep telling you guys that. If you guys continue to eat what you guys are not supposed to eat, then it's a waste of time. Because when it's time for you to put it in action, you're going to stand in the front and you're going to be playing. What's the first thing we're going to see? You're going to be running out of breath and you're just going to be like, I'm tired. See, that's why you have to stay fit. You have to train. All athletes practice strict self-control. You have to have self-control. Amen? Jordan and Kyung in the back there talking? You have to have self-control. When you see the bag of chips or you see the soda, you have to have that control, self-control to say, no, I can't have that. Because it's not good for me. It's not going to take me to where I want to go. So you have to change. Supplement something that's more nutritious. Something that's more, better healthy for you. So all more athletes healthy. practice strict self-control. They do it to win a prize that will fade away. This is talking about
you guys running the race on earth. You know, when you run the marathon, you run to win the prize, which is the first prize, being the winner. But what the Bible is talking about, you're running the spiritual marathon, which is we don't go after what the world is going after. We're going after the prize that God is preparing for us. It's a crown of eternal life. Amen? So I will run to the goal. Okay, they do it to win the prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. You can also use it as a spiritual sense. So I run straight to the goal with purpose in every step. I am not like a boxer who misses his punches. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So you guys need to know, if you're running because you want to reach your goal, you have to persevere. Persevere is going through whatever is going to come between you to make you get to where you want to get. You have to try to have self-control over it. Amen? So le nei afiafi tato maftanga famalosi o tato famalosi. Amen, Tina? E mamoli atu lo wanganga faftai nei afiafi o tato famalosi mai tato maftanga. Iui lava nele o au fatasi umai mai le maftanga Tina nisi poyo Tina lo tutongia le nei afiafi. Yeah. Tato le wo mai represent na Tina na lo fenga ia fi au mga luenga ia po tutongia po nisi lea. Ya awale avea lele ai o nisi tu tono tato falsama be tato tu fa vai vai ai